Anya laki din! Nakapalas ka matlakay? Sa di naman ti papanamon. Mapanak man ijay ayan ni pari dino bakay. Tapa ijay. Inakman kasarita ni kumparek. Bareng adda mayawis na trabaho. Ay katwa na. Sa bagay, di dino, saan amaaw-awanan iti trabaho? Ay, manumit din alawas nga awan trabaho mlakay. Wan nga rod bakit? Awan pa yun pangalaan iti pagabasto. Anya lakit din ay ati kastoy abiyag. Adan tulak ta ka di. Anya lakit din. Aganos ken aggagat talaeng. Anos ken gagat laeng. Saan met nga minakanayon nga da trabaho? Adalat tamat ajay maawanan ka. Awan gayam trabaho mita paray. Awan nga rod pare. Duamot tin alawas nga awan trabaho ko. Awan pa yun pagabasto. Ayaw na yun ti kastoy. No kaya't mo, umay ka makitrabaho ka na kamay paray. Ay sa dino tayan ti trabaho yo ita pare. Ijay ilay paray. Mayat mo tijay. Nasingpait kan mapangnamnamaan ti boss may. Kasta ka di pare. Ay, pangasim man nga rod tayo sa raknak. Ay kit po na paray. Intun bigat, masapa kang umay dito'y balay. Makigiddan kan kanyakaw na mapan ijay ilay. Iti kasta, makasaritam itinasayaat ni boss. Ay uwan man nga rod pare. Ala, agyaman ak unay ha. Awan na nyaman na pare, si kakid di mo. Basta umay ka, intun bigat. Anya ngay mati may imbaga ni Pare Lando, lakay. May nagdamag iti trabaho bakit? Awang kanot trabaho na ita. Kasta ka de, kat ayabam ijay trabahom. Kaasi damot no awan pangalaan da iti pagabastuda. Sapay talo ti anak da. Wen bakit? Iso tinagsaritaan mi itay. Imbagakin ko na masapa nga umaintong bigat. Taggiddan kami na mapanit trabaho. Ewan tapno personal makisarita iti bosyo. Ngam ni kita-kita umot no maminsan ngamin ni Lando. Kasla, kasla adda bagbag titna no maminsan. Day tangarod bakit? Manyangay nga rod. Kaasi mo iti pamilya na no awan trabaho na. Kita-kita lakay. Sapay sikat ti mangisarakan ko na iti trabaho. Adu ngamin ti mangibagbaga. Nga iso akanayon maikat iti trabaho. Gaputa adu ti ririna. Kasla dadael ti ulo na numaminsan. Ta isuruan na paikano ti boss. Pudno na ita. Sapay la kumaa. Ta saan nantong aramiden iya. Bilang laang bakit? Paglakit din, tada ni pare dino. Bareng makastrekak man ije pagtrab-trabahuan da. No kasta nga rod, sa paam ti bumangon inton bigat lakay, tapno makigiddan ka kenkwana. Wen bakit? Lakay, pangaasim man ngamin. Tano bilang makastrek ka iti trabaho, saan mo ko mga aramiden tikas iti inaramid mo iti sigod ang nagtrabahwam. Saan mo ko mga ibagbaga, kan saan ka nga agat atap, nga addamang daddadael ken ka. No maminsan ngamin, dahi ti pakaikatam iti trabaho. Si kakit di mo't bakit? Saan na mapasamak day ta? Saanon? Nasaya at ano kasta? Kanti kanayon ko nga ipalpalagip ken ka. Iti amin ko mapagtrabahuam, saan mo ko mga isuruan ti boss, ta nakababain. Anya? Day ti parikot ken ka Lando. Isuruam, ti agpaspasweldo ken ka. No kasta, mangrugiak nga rodan inton bigat, sir. Wala. Lakit din nakasaganagan, sir. Ay, si kakit di mo't, sir. Saan na kumamot nga awagan iti, sir? Lando ko namlata kanya kon, sir. Ha? Ay ka, tuwa na. Lando, nuday tate ko nam. Uwan, sir. Kitagyaman ak unay iti panangawat yo kanya kiti trabaho. Awanan yaman na, sir. Basta saya atom, di pa nagtrabahong kanya. Agbayag ka. Ay, agyaman ak manan, sir. No kasta, mangrugi mo ni Lando inton bigat, lakay. Wen bakay?
Iso mo tinagsaritaan da ken ni boss itay. Nasaya at angarod no kasta. Wen nga rod bakit? Naimbag laki din atay nawat da adagos. Ken pagrugyen na adagos inton bigat bakit? Sapay la kumaa, tamaanusan nilando ijay, tapno bumayag ijay at trabaho. Ken tapno addamot ti regular a pagsapulan na. Bareng no saan ang mauma. Un alakay, ken sapay la kuma, tasaan namanen nga ipakat ti dadael nga ulo na ijay. Day tangarot ti pampanunutag bakit? Ang mga nusumron to manay. Nakababay yung laki day ken ni boss Arthur. Kahit, kumusta ti may saldaw paray? Anya ti makunam dito'y trabaho tayo. Mayat paray. Awan makunak. Nagsingpot ni boss. Libre pa iti makan kan merienda. Ay, wala paray. Nasingpit talaga ni boss Arthur. Man-mano ti boss akas ken kuana nga agpakan iti pangal daw. Aywan gayam paray. Mhm. Mabalin nga ta ti agbalik ni boss iti kwarta no bilang laang. Ay, kituon na paray. Mabalin lata. Iso na lang, naira naman nga danapanan na. Mano ko mati masapol mo aya, paray. Uray sa nga ribol ako maparay. Pagsakada mi man iti gasol. Naibusan kami ngamin iti rabi igayt. Kasta ka day. Ay ko, dumagas ka ije balay buludon pa lang ije may sa agasol may, paray. Ada mo istak mi ije balay. Ay kasta ka de. Ayuwan man nga rod pare. Ay, agyaman ak unay. Sukatak to nga rodag no agsweldo tayo inton Sabado. Kanya pa ilang aramiden tayo ngay. Kat nalpas tayo mo tananangan. Intayo kid din. Tapno malpas adagos aramiden tayo. Anya. Si kakit himot pare. Kalkalpas tayo pa ilang anangan. Apay ngamin ayang agdardaras ka. Take time ngamin na pare. Alakid din. Intayon. Ala, agpalpa kayo pa yan na impaglando. Saan kayo met nga idardaras? Take time, ako na ni Dino. Oo, intayon. Awan ti malpas no ado ti ina na. Ken ado ti istorya. Anya. Anyamatan dyan sirek mo, Dino. Kasla na turay mat. Ay, day tangarod sir. Iturayan na tayo matay. Oo na yan. Sa nabali sir, kasaritak tuman. Mayat mo dinidamo ang nagtrabaho. Ngam kabayatan na bubaybayang. Tumurturay mo tan. Sapay dagiti kakastang ugali ti Jack kayat ngagtrabaho kanya. Sir, Kan may sadyak kayat kan kuana. Malaksid iti kinaturay na. Kabayatan di pa nagtrabaho na. Aduk tiriri na. Saan amalmalpas ariri? siyak pa hindi mababain kada kayo sir. Gapo iti kastang aramid na. Saan nabali sir, kasaritak to. Wan man. Ibagam kan kuana dagiti Jack kayat. Ngam nun at turay lata. Sa anak nga agpangadwa. Amang ikat kan kuana. Hay, awanen lakay. Kunak tumot kat. Ar-aramiden naman ng tikas iti inar-aramid na iti sigod a nagtrab-trabahuan na. Ay, day, tangarod ba kay? Kasaritam anilando. Ibagam kan kwa na abalbaliwan na mutikas dyan nga aramid na. Mahiya din pag may time ako nada. Oho, kasano amabain day jay? Kit uray nakasango ni Boss May. Kit sao asaw. Anya? Un ba kay, awan babain ni parilan daw. Iso akas taunay abain ka. Kasyakit nga ron tinang isaraking kwa na iti trabaho. Ay, una yun lakay. Kasaritam ngam no iturayan na kamat. Ay ibagamon amang sapul iti sabali apanggadan na. Kasta talaga ti bagaking kwa na, nagpatanggan pa ilang ti lokaw. Di na mo nga iwanan ti panang tulong ti tao king kwa na. Ipaturay na lata ti kinaagin lalaing na. Anya ka din dito nga ibagbagam pare Dino. Pasensyakan pare ngam timakonak lang. No kayat mo nga agbayag iti may sa trabaho. Saan ko maati amin na kayat mo ti masuraw? Ha? Agasem mang ngamin, tasurwan pa yun ni Busing.
Uray kalkalpas tayo anangan, kit ibagam asigi kit dain. Agtrabaho kit dain. Ay, una yung ngay. Kahit awan mo ti parikot iti dayta. Anya? Ay, si kakit di mo't pare. No para king ka, kit ayos lang dagi jay nga aramidam. Ngam no kada kami mo't amang kit kita, kin makangkangag. Saan anasayat pare? Anya? Kasayatan na si kang agtrab-trabaho, kit napakumbaba kalata pare. Urayam, nanya ti ibaga ni Busing. Saan asika tagdesisyon pare? Siga mo't pare. Ti importante akit husto mo dagiti desisyon ken isursurok no kwa. Wala, makamo ka pare. Itad konti sweldo may talawas, Lando. Ay ket thank you, sir. Ngam pasensya ka na. Oray saan kan nga umay inton Lunes. Mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Apay ngay, sir. Nadalos mo ti trabaho dito site. Awan mo't parikot iti trabaho, sir. No para ken kakat awan parikot iti trabahom. Ken no para ken kakat nadalos. Siya saan? Anya? Kasi din ako nak, mangsapol kalangan iti sabali apang gadam. Yak kayat ti kasta. Nga oray nakla isuruan abos mo. Ay, sir. Ala. Saan kumamata kasta? Alaki din. Nagkadupay lang nga laulawatam. Awata mo na iti swaldom, kat saan kan nga umay inton Lunes. Anya? Tiawanan bay na dino, sal bakit di? Tapay nga gungungot ka nagawid lakay. Dayay adino, amok nga iso ti akin arami diti amin. Amok nga iso ti nang dadal kanya kinibus Arthur. Iso anak ko na nga uray sa anak kanon asumrek into Lunes. Anya? Awanan bain, awan serbi na kumpare. Iso pa iti mang dadal kada tao mat. Lakay, saan ka kumamat abastag pabasol? Ang mga no adamanan na aramid mo ije site asan anasayaat. Iso akas tamanan asaan da ka manan apastriken. Anya kumangay ti madingar aramidag. Awan mat. Nadalos mo ti trabaho. Iso akit di ti parparaw-paw ti trabaho na. Iso kumatirumbang nga maikat ti trabaho. Sana siyak. Anya? Adan to aldaw na daya adino ko naktumay. Anya lakid din. Iso mo tinapan na imbagbaga ije balay idirabi imare. Anya? Imay ije balay. Na imbag ata naranaan na nga danila kay ko. Iso anagis istoryada. Ay, una yan ti asawa. Naku nana, ani pari dino kano tinang dadaal kan kwa na iti trabaho. Iso kano ti makagapo no apay ana ikat. Anya? Bagbaga am ti asawa mare. Ang mga numaidanon kini pari dino ti kasta nga ibagbaga na. Narigatan. Sapay ni pari dino matlang tinang isarakan kwa na iti trabaho. Day tangarod ti pampanunutag mare. Mababainak kada pari dino nga agasawa. Ta isuda tinang tulong kan kwa na tapno lang makastrek iti trabaho. Una yan nga min ni pari Lando aya. Mala, bay ang mare. Kasaritak ni Lando inton malam. Saan kumamatakas na timapan mo ibagbaga iti taktao lakay? Anya manan ay ati basol ko bakit? Ne, no kasta? Saan mo nga ammo ti aramidam? Kahit awan mo ta talaga ti dakas nga aramidag. Anya lakid din aya. No apay aya, amapan mo ibagbaga iti taktao, ani pari dino tinang dadaal ken kay iti trabaho. Di ka kadi mabain iti kasta nga ibagbagam? Anya aga po ang mabainak. Kahit pudnumot ngamin nga iso tinang dadaal kanya kiti trabaho. Iso ti makagapo no apay anay katak. Lakay, amangan no adda makangeg iti dayta nga ibagbagam. Narigatan. Ay awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Sana bali ta pudnumot. Anya lakid din. Unlakay, dayta tinakunada kanyak itay limabasak ijay balay da duning. Anya?
Nayalan daw. Talaga asyak pa'y gam, tatapon na nang dadal king kwa na. Anya laki din. Amo pa'y daya kumparen. Anya ko manubilang ti dadaalag king kwa na ngay. Kit sigod mo ti nadadaal ti lukaw. Ibagam manday tagan ko na lakay. Bareng matauhan ti salbag alalaki. Sika lang arudan ti nang isarakan ko na iti trabaho. Ita, sika pa iti pabasulan na anang dadaal kanukan ko na. Nagloko talaga dahi alan daw. Aw mo madadaal king kwa na. Kung wala no dapay lang ti madadaal king kwa na. Anya laki din aya. Sapay naglay ngagpabasol, di na pa'y panunutan nga umuna, no adda ti saan anasaya at ngay naramid na ijay. Nga iso, tinakaikatan na, hayan niya laki din aya. Si Kaki dimot pare. Apay anapan mo yung bagbagay ti tatawa siyak tinang dadalging kay ti trabaho. Ha? Ay, kit pudnumot nga main. Amuklatan na si katinang dadaal kanya kini Sir Arthur. Iso akala at latan ti panangibagana asaan ako na sumrag. Damagan ka man no anya pa lang ti madadalging ka pare. Ah, Sigod kamot ti nadadal. Alaman? anya? Sigod kamot ti nadadal pare. Iso nga awanan ti rumbang adadalag pa king ka. Anya? Ibagam kay din na siyak tinang dadalging ka. Idin to taamumod nga gintuturay ka iti trabaho. Iso asaan na nakaanos si busking ka. Iso nga inik ka na ka. Ah, Sa ita, siyak ti pabasulam anang dadalging ka. pare. Kasi tinakunak pare, sigod kan adadaal. Awanan ti rumbang pay, ang madadaalging ka. O anya, kasta lang arod, tinaibagan ni pari Dino ken ka. Pudno matimbagan ni Dino ken ka. Sigud kan adadaal. Awanan ti rumbang pay adadaalan ken ka. Ay, sumardang ka man siya. Saan nakadadaala niya? Anya asaan? Amin mat ngamin agaraw mo ket garaw ti dadaal a tao. Ne- Samo pay ibaga adadadaalan da ka. Iso asan kan amas daw akasta timbagada ken ka. Anya? Oh, iso nga inton sumaro numanan nga adda pakitang danam. Saan mo kuman maulit dayta nga inaramid mo. Nang runa no ti ibagam anang dadaal ken ka ket tinangisarek matlaken ka. Nakababain lando. Anya lakit din. Ang mga numaulit tumanan dayta nga ibagada ken ka sigud kan adadaal. Salbag kakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si Kamot Sandra, baong ka abaw. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Kung si ka, baong ka abaw, no? Anya? Mabalim masikan, ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailan, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Dahil ti sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag kakit de. Unay mo dito, nasakit mo nga rin na talaga itul-tul ka. Bakit? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kun pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mat. Nyalaki din. Ay na, saanan mare. Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? At ije balay, nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na iti tibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando.
Nasakit ka no ti taltal na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak kan kuana. Ang mga nasakit mo ta talaga, Mare. Ay sus, patsyam dayjay. Pambar na laang mare. Anya lakit din. Kasjay nilan daw. No maabak dayjay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi imay. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usarag. Oh, hindi pa ilang kasya ti ugali ni pari Lando bakag. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mare Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Ay wala. Iso abilibak at talaga kini Mare tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Ay jak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni pari Landaw. Anya laki daing. Ay, si Kamot Lando, kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manen ayan nanang. Anyaya manen ti basol ka. Asla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya yo. Saan akas ta, ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agas man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nya laki. Nasaki mga ti tel-tel ko. Api, ano ni man? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumaltabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Di pa ilang makarik na at ibain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tamaan anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan kwa na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na ti nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitangtangdan. Isupay ti agasikaso ye balay da no kas ti asumangpet iti malam. Ay. Ngam di lang daw. At dalang ye balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadungaraw da rason na. Rason, asan matapod na? Intun kwan. Ay, pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ipanagmula ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? Agsaki nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay. Nasakit ti tel-tel ko ita ko nakumparay. Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Sige aki di mo. Sa makasta paray Anya katag sakit iteltel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. Naikalis lang ti dila mo, paray. Ha? Ang laki.
Jaklaan mo pare. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas mo din apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalas na talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga nuag sakit ang makitang dan. Ay, salbag a kinasadot day ta. Ay, dilag ba inda alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka Lando? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga kagkagkag. Nawan tiriri na. Kada kariri na, may nyalaki din ay. Anya? Nasa kingar mo tital-til ko bakit? Ay, jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nga sakit ti tultal, nga sakit ti tultal. No agsakit tula nga agpaiso day ta tultal mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka nga iruruman? Ngam kaslakas ta na. Anya lakit din. Ay na, Sandra Balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Kat maan-ano samlat ta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latamod. Awan latta nana. Adalat ta ija balay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko, aya. Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasim. Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako na kundi sakit. Puno na itumuyain. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marigatan nakpahinga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlaan, anti ka na yun na pambarmaw. Hindi kakit di mo sanda. Apekas tamot, hindi magbakan. Mas nasa anak mo ito nga, isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot din. Madya talaga direk na. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital ba kay? Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Ay, kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbaga na. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay mo't kit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki deng. O, anya italan daw.
Na ospital ka, gapulang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit ti tel mo. Anya ngay, pimayso lang around. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaid na. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, sana na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ako. Oho, jak lapat yan da ita. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Ala. Gusto ko mamit din. Bakit? Nagbalbaliw akong kung lang arulan. Nagbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apay nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo med ngamin nga irason ana sakit ti teltel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, sana na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ako. Lalaka mo ti mahilad. Kapoy tagmalmala mapanagululad. Oh. Kag, isumati na kairuaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay apari. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalando. Yang kelmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Angkal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo na ospital, gapo iti sakit ti telkel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kay. San itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadani kan nga high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabaho para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel-tel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise angkal. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapo, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayamanan nanang. Bigbigat so nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamut. Makikita yung lang arurang ngayon aldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa Una mo. Napabot ngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabuteng ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain.
nalbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasano mga amin ka, amin mo lang na masabak ko, nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang, unay mo di jay. Nasabak ko ni angkal, kastoy kasjay, kaskada sa lagtrabaho ta, napabungan na matay. Kung kurado, unay mo, iso ti bagbakala, yung laki, dingay. Nay, apay ang makaunget ka kapudno man. Oh, Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. anya, may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya, Sa itakas tat ibagbagadakan ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. ay sana makait, sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siyak mat ti makaungat, kita ah. Dahil ti maganap mo, iti kinasarot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nagadumot tanday ta pinalingkim, Mare. Amo matan mare, nang rugi man ang ti panag-ieskwela. Iso amang sapul nga adalat ta ti istak asi daon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't ket di Uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglabak. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklaka ngamin no ijay ili. No dito'y lang tersena ti paggatangan, ay na, nagnginasi ka. Ay wan amare, naku namon. Manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y ti mapan ko aramidan iji balay mi. Asikaswag ti usaran manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Ay wun mare, nasapak ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akas tat ikawus mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di. Ay unay kan, mare. Ura ija palingkila ang ti papanam, agkawus ka kumamat ati kawus a presentable. Anya? Anya, matanday ta kawus mo? Kasla nisnis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya lakit din. Si kakit di mat mare. No siyak, okay lang akas ti kaus ko ama paniji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain ka dagiti tattao a makakita akas tatikawas mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare. Uray man no kadaanan akawas ti usarat ama panagpalengke. Laki ti nadalos ka nalabaan. Anya lakit din. Awan bibiyang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di ka lat baybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat, bibiyang ko kumagin ko na. Uray man no katawaan na, whatever ako na. No apay mo dakas jay kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinding agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man a panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Kunti desente, ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor amapan agsingir di tabalay no maminsan. Nagalas ti kasjay nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kay? Saan ka mo nga guyoyaw? Saan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na,
Awan pa'y ti amok nga inuy uyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya at kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least at daornong ko. Saan akas kan ka naglaing kangag para mag-abak nang ngem ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga rod ti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanak kya paakas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso akong didilaw, tano agbado kat disente. Agasa man, tauray mapanlaang gumatang di taasidag, kat masapol ang nakasukat. Nakali ti pantalon na, nakajag at t-shirt, ngam ay ukis ti saba, ado ti utang na. Ay, naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Anya laki din. Ala, bayamon mare. Addan tulata ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amo mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha? Sigaman pa ti bakla akas ta ti kukuna, nagdungrit. Aniya? Si kamat mare. Amom nga ro talaga po agigya bangkag, siyempre. Marugita na talaga ti kukok. Anjalakit din. Ay na mare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita aman na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukok talaga po agigya bangkag. No adabarikot mo, saan mo apagpapasan ti kukok maawatam? Ha? Gapulaang tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukok, una yan, anya lagi din. Unay saan na madalusan ti kukok, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek, kan makaturog ka na saya at no'y dirabii, salbag ka, Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkawkawas na? Wan mare, awan nga rod at talaga ti babain na dadya babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na, ha, ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na tikawas ni Mariluding adaan, dinilaw kan inuyaw na. Ayan niya lagi din. Ni Mariluding, uray kasjay ang simple di pa nagbadbado na. Ada makita pundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyangay kuma? Ha? Kaslamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati ti lubong salbag. Si kakit dimat mare, tila ibagbagam. Katuan mat, puno mat, ribo ti utang na iti agduduma lending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kukok? Bayamon mare, kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan, ken pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magadi Pudnula unay mare. Pangaasim Berto, no adda umay a kolektor, ibagam nga awanak, ibagam nga danapanak. Anya? Ay, salbag detang arabin mo si Kadilya. Ha?
Agutang-utang ka sa kasta taramitin. Ilimingam dagiti umay at singir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay saan no adda umay akolekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta nga inut utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo ang nagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgatang. Lakay. Sa ita, agliming nga no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangin at usar mo. Ngem adu umit tinakautang nga mga ilimliming am. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay namare, imaya kung dito'y balay yung nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan na ka lumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balay yung aglamlamang. No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasaya at mare. Saan akas na apaguro urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon day tamare. Ado tinakautangam. Ngam awan mat apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig mat akawes nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay una yan. Ay, saan ba't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao. Naimbag pa'y ajay uyawam ta simple a tao ngam adda ornong na. Saan akas kan ka? Managpamarang kaabak nang ngam adumot tinakautangam. Anya? Nakababain mo day tang haramid day di Adelia. Mare. Ayun mare, day tati bagbagakan kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngam managpamarang abak nang, nga adumot nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wan, ngam pasigla ang akawus na ang hinginaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawus na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Asino nga'y matimayat agumatang mare? Sa bagay mo't kitdi ah. Ita, kasla tao iti bakir nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na day ta pakais-istoryaan na bakit? Aywan ah. Ado tinakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na lang iti agkakangina kawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti pa nagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas day tarasaw? Tapno iso ti makagapo nga agutang iti dakkel. Aywan ah. Anya nga ita. Kaslaan niya aglamlamang no adda mapan a kolektor. Iji balay da. Kaasi pekit din ang dagiti kolektor. Amang hanhanting kan kwa na no kasi adida mo ti ayan na. Ay, una yan. Diyak mo, no niya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin bakit? Si Kamat Gayam ti masabat ko, Mare. Ha? Aywan mare. Apay. Dilawom ka di manan ti kawis ko adaan. Kasla nisnis ko namanan. Ay, kwa? Saan mat, Mare? Si kakit di mat. Lakit di ah. Naimbag man ta nakapanunot ka. Kat inikat mo day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sa bali a tao. Nang runan no pa nagkawkawas lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo adag kita uyawom. Kat isuda ba iti adda kwartada. Isuda ba iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao. Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla ka lapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla ka lapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare,
Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na, kat adumat gayam utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Oh, anya. Napaison kay timbagan ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam iti naman nagayaw mo nga tao. Salbag ka. Di ka lamabay, hindi kas tangaramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit aglalpalapusanan, nawatam. Ha? Awan da ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar itaan yaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka. Sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, iti na minsan ngal daw bakay. Ha? Ay, wala kay. Nasabat ko nga min ija kalsada. Kunak, ano uyawan naman ang tikawas ko. Isu nga inuna akon Ay, una yan. Imbagak kan ko na tikait ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibagak. Nasayaat no kasta bakay. Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka? Ay, kat. Adamutin kan ko na no agsakit tinakam na itimbaga. No amirisan na imbagdag itimbagak kan ko na. Nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na. Ay, makamomutan. Sa bagay mo kidiya. Pagsayaatan na amin ti imbagak. Saan ang nasayaat ti aguy uyaw? Saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay, wag. Pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan aguyawan. Ng pasig mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan anya lakit din. Apay nga yan, linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan di kukok, asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit dimot mare. Saan mat akasta? Wano na panunod mo, asa na nasaya at ipanaguy-uyaw mo. Gaboy timbaga ni Marilu Dinggen ka. Ha? Aday ta. Gabo, iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw. Ay sos, nakangagkalangaro di sa o. Ngam sa bagay, pudnumat kiti amin di imbaga na ken ka, sana ya. Kwa mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao nga uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Andala, agsingira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang tagsingirgan ka. Ay, kwa. Saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay. Aga si Manday nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asi katagnagan iti Dilya. Kwa. Awan nga min pagbayad ko lakay. Iso na ibagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabain ka. Nukasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param pa dita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka baknang, ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanikid ka na nga utang ayaw. Anya laki, dimitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.